So where are you from and how many languages do you speak? I'm from Mongolia. I have certificates in 9 languages, but I'm comfortable in 45. У нас было очень много русских школ в Монголии. Мы никогда не были частью Советского Союза, но, конечно, очень много влияния было в Mongolie. Meine Eltern, beides kann in Deutsch sprechen. So in meiner Kindheit, ich habe immer Deutsch gehört. Aber nur in die letzten 2 Jahre habe ich eine echte Kurs angefangen und eine Kurs angemeldet. 我去在中国读我的本科，所以我学了国际关系，我会不得不中文学习。Ер нь монголоор ярихаар хүмүүс их гайхдаг. Бид нар 3 сая хүнтэй болохоор гадуур орноос гадуур нэг их тааралдаад байдаггүй. Тэрэнд бол гайхдаг. Тэгээ бидний хэл бол жишээ нь Хятад, Япон, Солонгосоос мэдээж аюу өөр. Pour moi, oui. Donc la communauté francophone en Mongolie est très petite. Mon audition et mon expression orale n'est très bon, mais quand je lis, je peux comprendre beaucoup de choses. Eu estudar português só 2 ou 3 meses, mas eu gosto de português. Português Portugal. Konnichiwa. 私の名前はフスレンです。日本人ですか？ないです。私はモンゴル人です。日本語を勉強してるよ。でも